U ovoj vježbi modelirat ćemo jedan auto. Ja sam si izabrala jedan oldtimer, jedan stari Fiat. Volim oldtimere zbog toga što su jako interesantni ovako za raditi u 1, 2, 3D dizajnu. Ima nešto pravilnih oblika, nešto malo zaobljenih, tako da se sve da lijepo iskombinirati. Auto ćemo raditi iz dijelova, znači sve što možemo spojiti, odrezati, zaobliti i tako. Krenit ćemo od ovih većih dijelova automobila, znači nikad ne krenuti od svjetla, nego recimo od, da tako kažem, šasije ovog velikog metalnog dijela. Radimo sve od oka, znači nemojte toliko mjeriti, nego više gledajte i pazite na omjere, recimo visina i širina auta da na kraju odgovara i tako, omjeri prozora. Više na to obraćajte pozornost nego na mjere. Ono što ćemo najčešće koristiti je Tweak, on se nalazi gore pod Modify. I tu vidimo, znači, ako odaberemo brid, on pomiče čitav brid, odnosno sabija predmet u jednu stranu. Ako odaberemo vrh, on gura samo vrh, znači savija ostale bridove. I ako odaberemo plohu, kliknemo na plohu, znači cijeli predmet nam se savija u jednu stranu. To nam je bio Tweak i on se nalazi pod Modify. Njega ćemo isto koristiti u današnjem radu. Tako ćemo od ovog našeg kvadra napraviti jedan predmet koji za plohu ima trapez. Znači, s prednje strane će nam biti malo sužen, a sa stražnje malo širi. Gledajte, znači, samo da vam koliko povučete s jedne strane, toliko povucite i s druge strane, da bude jednako za košenje. Dodat ćemo sada ovaj prednji dio auta, da tako kažemo haubu. I prilagodit ćemo, znači, veličinu. Sve radimo od oka. Ovdje imamo onu naredbu Align, znači da nam se poravnaju ova dva predmeta. Da ponovimo, znači označimo mali predmet, kliknemo A na tipkovnici, držimo Ctrl i kliknemo drugi predmet. Tako nam se aktivira naredba Align. Ovdje sada imamo naredbu Tweak, znači da bi dobili suženi ovaj prednji dio, odaberemo Tweak i koliko smo povukli s jedne strane, toliko povučemo i s druge strane da bi dobili plohu, da nam predmet ima plohu za trapez. Evo, još jednom ćemo ponoviti taj align, znači da nam se ispravi. Malo je bilo pobjeglo. Sada ćemo uzeti file i napraviti zaobljenje na ovom prednjem dijelu, znači na haubi. I napravit ćemo tweak na donjem bridu, da malo izvučemo zakosimo tu haubu, taj njezin prednji dio. Uzet ćemo polyline
I ovu prednju plohu ćemo sada podijeliti na dva dijela. Kliknemo na tu prednju plohu i sa polylineom povučemo po sredini. Znači povucimo do kraja tu liniju i gledamo da nam ne bude ovako koso, nego neka bude ravno. Odemo na split face, kliknemo plohu koju želimo presjeći, prebacimo na entity i enter za kraj da nam se ploha presječe. Sad kad obrišemo ovu liniju vidimo da sad imamo tu dvije plohe. Odabrat ćemo tweak i odabrat ćemo taj brid između da bi malo izvukli taj prednji dio, da bi on bio malo zaoštren prema naprijed. Uzet ćemo file i zaobliti ove vanjske dijelove. Nećemo moći puno, ali taman malo da ne ostanu toliko oštri. Evo ga, jedan file. Idemo sada zaobliti šasiju, odnosno taj donji veliki dio. I nastavljamo dalje graditi gornji dio automobila, znači tu gdje su nam prozori. Razvučemo taj dio, prilagodimo veličinu. Ovdje ćemo isto odabrati tweak da bi zakosili stražnje dijelove ovog gornjeg dijela. Znači pazite da uhvatite brid, da ne hvatate plohu ni vrh, nego brid. Stisnemo A na tipkovnici, označimo jedan i drugi predmet i pojave nam se točkice. I poravnamo gornji i donji predmet. Uzmemo file i zaoblimo gornji dio auta. Uzet ćemo opet tweak i sabiti malo prema nazad. Isto tako i stražnju stranu automobila. I tu isto primijenimo onda file. File ćemo primijeniti i opet na donje dijelove automobila. Gornji dio ćemo malo smanjiti na scale da bi se smanjio sa svih strana jednako i onda ćemo ga još malo razvući da nam stane. Znači sve radite od oka, nema potrebe da išta mjerite, nego samo pazite znači na omjere. Napravili smo tweak donjeg dijela i
napravili smo file rubova, ali ovdje nam se sad događa jedna greška za koju ne znamo zapravo u kojem trenutku se ovo dogodilo, tako da ne možemo to više ispraviti na undo, nego ćemo morati čitav taj donji dio napraviti ponovo, jer pogledajte, znači rub, zaobljenje dijela nije jednako s jedne i s druge strane, zato nam sada ne želi napraviti lijepo zaobljenje stražnjeg ruba. Možete si premotati pa pogledati ponovo što se dogodilo. Sada ćemo napraviti ponovo taj dio da bi nam bio jednak sa svih strana i da imamo jednako zaobljenje. Zato je zgodno raditi u dijelovima, jer onda možete uvijek svaki dio posebno ispravljati. Bolje tako nego raditi nekako sve iz jednoga. Opet primijenimo tweak da bi malo sabili taj prednji dio. Koliko smo sabili jednu, toliko smo sabili i drugu stranu. Uzet ćemo file i zaobliti prednji dio. Malo ćemo prilagoditi da nam to zaobljenje odgovara haubi naprijed. Pa ćemo povećati taj donji dio auta. I sada ćemo ponoviti, znači, zaobljenje ovog gornjeg ruba. Na tweak ćemo sabiti gornju stranu. Ne previše, znači da nam dođe tu do ruba stakla, da se tako izrazimo. I uzet ćemo file i zaobliti taj stražnji dio. Nema veze što nam sad to malo ulazi unutra, ali ispalo je jako dobro. Možemo malo produžiti, znači malo povećamo da ipak ima tog ruba između donjeg i gornjeg dijela. Malo ću još smanjiti ovaj gornji dio da mi bolje odgovara obliku auta. Uzet ćemo spline i nacrtat ćemo sada dolje na mreži ovaj bočni dio, da tako kažem, ovi dijelovi iznad točkova što idu, što su zaobljeni, znači stražnji točak, pa onda imamo ovaj prag ovdje između stražnjeg i prednjeg blatobrana. Njega ćemo odraditi sa polylineom, znači kliknemo na skicu, na početak i nastavljamo dalje. To smo savladali sigurno u nekoj ranijoj vježbi. Ponovo spline, ponovo na skicu, kliknemo na početak i nastavljamo dalje crtati. Obavezno znači kliknuti uvijek na skicu postojeću ako želimo dalje raditi na njoj. Ovdje znači sada samo klikamo i stvaramo oblik ovog našeg blatobrana i praga. Tu ćemo stati, zeleno. Ponovo uzeti polyline, kliknemo na skicu, na početak, nastavimo, povučemo liniju, stisnemo zeleno. Uzmemo spline, kliknemo na skicu, kliknemo na početak i nastavljamo dalje da bi
zatvorili skicu do kraja. Znači skica nam mora poplaviti, ukoliko ne poplavi nismo ju završili. Nismo se vratili nazad na početak. Sada ćemo okrenuti tu skicu bočno na auto i tu ćemo prilagoditi izgledu ovog naše šasije. Znači pomicanjem točkica lijepo ćemo to oblikovati da i obavezno sačuvati save to my computer, da nam se u slučaju da nam se sruši program da nam ostane model. Ime, donja crta, auto. Znači tijekom rada obavezno sačuvati svoj model da ne bi poslije plakali što nam je nestalo. Ovdje sad imamo ubrzano prikazano kako ćemo podesiti točkice, znači da ima neki lijepi pravilan oblik. Malo ćemo spustiti dolje, prilagoditi. Slobodno si znači gledate u sliku svog automobila i po njemu radite. I kada smo zadovoljni izgledom, kliknemo na skicu i idemo na Extrude. Izvučemo sad taj naš oblik. Izvučemo ga kao novo tijelo, ne kao subtract ili merge, nego kao novo tijelo da možemo dalje raditi s tim što hoćemo. Iskopiramo si odmah i za drugu stranu. I sada ćemo malo znači prilagoditi položaj tog našeg blatobrana. Kliknemo na blatobran i malo ćemo samo zakositi da nam prati liniju auta, malo uvući unutra da ne bude previše debelo i sve što napravimo sa jedne strane zapamtite brojeve jer trebate to ponoviti i na drugoj strani da bude jednako. Možda će ići u minus ili plus u odnosu na ovu stranu, znači što se tiče rotacije i što se tiče pomicanja. Evo ga, dobili smo blatobrane. Sada ćemo zaobliti stražnju stranu. Zato što je iz dvije skice, zapravo tri, zato nam ne povlači zaobljenje preko čitavog blatobrana, nego samo na stražnjem blatobranu. Prednji blatobran ne možemo zaobliti zbog ovog špica dolje što ima. Ne možemo ga jako zaobliti. Sada ćemo uzeti press and pull i povući unutra da nam se spoji blatobran sa šasijom s jedne i s druge strane, znači da uđe u ovaj naš automobil. Malo je previsoko postavljeno, označimo jedan i drugi, odaberemo move, znači držimo shift i označimo jedan i drugi, odaberemo move i pomaknemo ih malo prema dolje da bi nam bolje odgovaralo automobilu, znači izgledu našeg automobila. Nema veze što sad to propada sve kroz mrežu i onako nam još trebaju doći točkovi. Sad ćemo sve to lijepo grupirati, stisnemo enter i podignemo sve to malo iznad mreže, tako da nam stanu i točkovi. Točkove ćemo i ostale dijelove raditi u idućoj vježbi.